Deresta ngejot tumpeng utawi nekang mejanten sampun wenten saking dumun. Sekadi sani kepanggihin ring desa Pekeraman belah Batuh Gianyar. Deresta puniki wantah sejroning uning ayang kewentenan Krama Banjar sani anyar, sani wawu mawi wahe. Sekadi puniki kuwentenane menggantian Krama Banjar weden keluarga ipun rawa ring kena jenek sane wau mawi wahe. Mediosan sareng widangan tiosan ring desa belah Batuh Gianyar pemargin nekang kemargiang aring rahina umandis kalungan. Krama Banjar rawuh makte beras sau mendaging sesari sane kewalas antuk sane wau mawi wahe antuk ngicen tape weden sanganan sane ketaipun merubah sanganan uli. Aring dreste puniki sang sane wau mawi wahe keuningayang majeng sane tiosan pindah ke Krama Banjar sane anyar. Mawina ring selatur ipun wenten paiketan sane rumaket sa kuningin antuk Krama Banjar tiosan mawina nenten ketandruhin kuentenane. Tetamian puniki mejantan nenten munggah ring sastra agama nanging kantun kemargian kados mangkin iadian ring zaman milenial sekali mangkin. Jaya Kesuma Bal TV.